Komisi benta banang penyiar susu yu utunu muntandai jong keseng, ban syakri ya gadong kathan mau shinrot, badi kari berkejat benriu hi barokawai. Keseng hinyau trap National Youth Front HNYF mau shinrot circle, kalayo ban penkha saya kesenat rekam hanong trai sep ngi zone. Ya kita gino kit kam jong ketika senat rekam, layo ban wan pen scam dubak smalling nong siang presiden ke HNYF mau shinrot circle, ubadairu kejuk upor kum vice presiden ke HNYF West Khasil District. Haka jing yelang kabala long po kasinong mau guru kabdan haki thain lang dong dai ha Motion Road Civil Subdivision. Katai kasinat rekam batamai jong keseng HNYF kadon niki nong kitkam bakan tobi usamla W tersa kumu presiden skembor lang riang tem kumu vice president P Moment General Secretary lembat kiwe de kidkhot bat nong kitkam jong katai kasinat. Haka katai kasngi la sakhi de jing don rekat lang ru de kinong ilam ke HNYF na West Khasil District bat Motion Road Circle bakan tobi ambor lengkoi organizing secretary HNYF West Khasil District Evening nong siang General Secretary HNYF Motion Road Circle bat kiwe ngau bana kaslong menta ka arpun rutering November arjar artusau sngi baar hangni hapo snong mau koru ngawan bat penyasno yalade bat kaseng H Nyotrap National Youth Front HNYF Motion Road Circle ngabenyasno yalade syakaseng Nyotrap National Youth Front Rinong Trizon da kajing tipriu tiblai klem kajing syaben bor hanoru ngakular bangan long udkhot ubapura jongkani kaseng Nyotrap National Youth Front Rinong Trai Zone Bankit Banba Yakalengkor Jongkaseng Lakadai Hakanu kanu kebenta lada ngam kuasyu banyak donlang bat kaseng ngan mi dakalenti kabadai om bangan sui jendat klem datib manoru lada ngasyat kela ya kaseng ngandai u ingkong selamat siarta Imslam Nyotrap National Youth Front Central Body Imslam National Youth Front Motion Road Circle Imslam Nyotrap National Youth Front Rinong Trizon to ngin pertalang ngi kamu turu mo kabaong jaj ben riu ngin kesiu lawai ban kentiu lai sien mo jaj ben riu ngin kersiu lawai ban kentiu jaj ben riu ngin kersiu lawai ban kentiu jaj ben riu ngin kersiu lawai ban kentiu khot jong kaseng HNYF Shonggunor pepenyak yang digabor i samlarang ba ambor lengkoi i badai i organizing jongka West Khasil District i samla Evening Star nong siang i badai i General Secretary jongka Motion Road Circle kumjuru i badairu i Education jongka West Khasil District i samla tibar i badai i Office Secretary i samlarang ba Hamlas Star Rashir i badai i Presiden jongka Langub Shing Unit bat kumjuru nementa jongpi ki badon nagani kapor ka pamenta ngai hublai bi aga kerteng jongka seng ke jongi ka badai ka Nyotrap National Youth Front ti agani kapor ka benta ke jonga nementa jongpi gadai ka ba nginyo ban penlong pura nementa jongpi Pantai no kita kidkot jong kaseng HNYF